لناوا کولانین باجار قامشلو بنیر هجمار کچ و کرین کرد دست آویتنا فرچه رسمان چید کن او شیوکارین گروپا اورکیدن وان هنرمندان دیوار باجار قامشلو جی خملاندنه رنگه کی گله کی جوان دانه باجار روش آوی کرسانی لعالیه کی شیوکار رسمیم خود چید کن لعالیه دنجی کچه که راهشتیه کمانه لموزیکه دده اف کولانه که باجار قامشلوه برپرس گروپا اورکید سامر کالوه او جی ماموسته رسمان شیوکاریه لکیلکا چیکرنا وینایان لدرسخانه گروپا اورکید لقامشلو درس هنری داده سامر کالو ریوبر گروپا اورکید یا شیوکاریش باجار قامشلو لگل منه کک سامر بخیراتی دماکو کاری و دبینه منتشتی وها جوان چید کن دستی و ساق براستی کیف من گلک تی او باجار قامشلوی خمگین دیوارین خمگین اونو بس تشتی خوش تیدا چید کن اف فکر چاوا هاتا تا و افکار ویل چقاس بردوام بکه ویل کدره بردوام بکه وی تنه الجهه کی قامشلو با انا کی بحثا وی پروژه بکی کاک سامر براستی کاک دل بخین از جبو تیما اورکید امبیجن شخواه یکمین جار سال وگرد تیما اورکید چه بو دیاری کر وک مالباتا اورکید شاگرد اورکید ام بون 100 شاگرد شبو وی که ام چالاکی که حاضر دکن ناوی چیروکا سرکفتنه سر آستا سوری اف شاگرد گو آنا مدبینن دیمن یوانا که دی خیانی کرن اوانا حاضریا خواه پیشنگه که هری مزنترین پیشنگه سر آستا سوری دی حاضر کرن اف جمعها پینجادم حاضریایت کن و الباجار قامشلو بدرخستنه ویا اف رسام يعني اف شيوكار تنبن يعني هناك جنك جهين دنجي شيوكاران هنرمندان بينن وي بروجي كاك دل بخوين شخوا اف كسي دوی پروژه هانی دی پجدار بویه اف پرانی خواه شاگرد منن فیری و رسازی بونه پرورده دیدنه گیان آستا که گو پیشنگه که درخینن شخوا اف شاگرد هانی کردن عربن خريستيانن گل سورینه گل شامی یعنی شامینش حلبینه گلک باجار سورینه لکسی گو امبیجن کوچبر بونه لباجار قامشلو حاضر بونه فیری پرورده و رسازی البام بونه اف پروژه هانی و بدرخستن چند شاگرد انتهانا کاک سامر بالتوازي براستي شاگرد می گلک جمارا و باش هی یعنی گلک جه درکتن امبیجن سوری کوچبر بونه لکسی آنا حاضر 110 شاگرد حاضر بونه قال لكن كرم اف بروجه لازم بده مخياني كرن شيروكا سركفتني بزماني عربي تين اسكرن قصه نجاح اف بروجه هاني كسيغو بيرا بويه امن شاگرد خوب خويوك امبيجن زاروكي سوري ما دستي هفغرتيه كرد وعرب خريستيان اف بروجه هاني و بيدر خستن لباجاري قامشلو و بيجدري بجبو 25 زاروكي اي نخشيا بنجشيري اي نافندا فرح لگركي لگي اها يعني دهاتا في بروجه هوني بدن زاروكين سازيا فرح کو آلیکاریا زاروکن پنچشیره دیگه ای سرطان لدیری کن من جاره که برپرس وکره میوان خو او کسین کو ورن لجمتا خو تومار بکن قید بکن دویجس یعنی جس صفر ده هونوان پرورده شیوکاری هنره دکن یانجی گرگه هنه کی تجربه وان هبه چوه نه مثلا تجربه مثلا بشك حسكرنا دما جو كسك شاگرد بيج زاروكن حسكرنا واش سر وين سازيه هبي ام وراك فيري ام بيجن استا كي هي استا دو هي تشتكين استا سيامي حاضر بكن افاناك بيري فيري في پرورده هاند بن وخو بيش تخينن باشه از ورم سر مثلا و پروژه و یکون طابلا المزن سر دیوارین قامشلو چید کن او کار هم بردوامه شخواه وقت پروژه ام بیجن تیما اورکید گروپا اورکید لباجار قامشلو او تابلی گم سر دیوارا کار دکن هنا بردوامه لی وی دما هانی ابده هی وی هانی مستکن آندی جبرگو ام چالاکی که حاضر دکن سر آستا سوری
بێ خویانیکردن ئەم پێ مژۆڵن gelekî. کاک سامر کی پشتگیریya we dike yan jî pêwîstiya we bi piştgirî û alîkarî heye? Mesela alîkariyê ji xwe ekîd tiştekê welkê nîqaş tê nabê piştgiriya me her tiştî heye amûra heye em bêjin bi gelek tişta heye lê heya roja îro jî va wek tîma orkêt derbasî sala di duwa bû ti alîkarî jêr nehatî kirin em berxwe didin hîna berî zehmetiya jiyanê jî kê em bêjin Rojavayê Kurdistanê û Tevayî Sûrî em hîn berxwe didin û em nasekinin bi rastî gelekî zehmet dibme lê em hêvîk me heye û belkî di rojê bê de tiştin bên xuyanî kirin. Da hêvî dikim kes nehebin, alî nehebin, sazî nehebin yan jî hunerhez nehebin piştgiriya we bikin alîkariya we bikin destê we sax be. Divan rojên zor û zehmet de hûn karekî gelekî baş dikin bi rastî. Mala te ava Samir Kalo keremke. Keremke. Jiyanê tevayî di tê naskirin çîroka serkeftinê dewletê Xelîj, dewletê Ereba, dewletê Ewropa ev dewletê hanê ji esasê xwe de ti hiqûbey iqtisadî li bava tune ye. Em bêjin ti herb li bava tune ye, rewş li bava aram e. Em bêjin hikûmetê wanakê alîkariya wa dikin, dewlemendê mintîqa alîkariya wa dikin, erdê ji war hazir dikin. Ême em li Sûrî rixmê şerê goderketiyê em bêjin zehmetiyê gom dikişînin ez dixwazim diriya çîroka serkeftinê diriya qenata roda û vê nameya hanê bigînim her kesî çîroka serkeftinê tiliyê zarokê Sûrî li bajarê Qamişlo çîroka serkeftinê ji hemî Sûrî re yî. Gelek spas. Samir Kalo rêveberê grupa Orkîd ji Qamişlo. Mala te ava. Spas ji bo we jî bi xatirî we.